Živijo, jaz sem Nec Mrak, pa danes se bomo naučili en trik. No, prvo za noge, ne? Prvo moraš dati takole jih. Eno semle, pa ta zadnjo semle. Se pravi, to v bistvu v praksi izgleda takole, ne? Pa switch. Pač, če si goofy, če si regular, ne moreš tega trika sfurati sploh. In v glavnem se tako pripeleš in popneš. Popneš in greš tako. Pač, daj gre tako in ti si naredil tako. Gledaš in gledaš in pač, kar nočeš biti kar en, ker si boljšel, da biti vsak, ali pa ga ne zna vsak nazaj. In zato moraš imeti že prej tako. In se odspeleš in pokažeš prijateljem, koliko si cool. A veš? Dobro. Zdaj vam bom še enega nakazal. Upam, da vam bo pomagali. Upam, da je vaši trening misli, da ste kul. Hvala. Like and subscribe. Pa še. I just wanna be rich. I don't wanna be famous. Fuck around, be a Lennon in the family, you're brainless. All in the paper, getting buried by a neighbor while your relatives spending all the money that you gave him. Fuck it, don't save it. Let the boy drown if he don't flow, guess he wasn't made for it. I'm a nigga, hold it down. Listen in the underground. Popping up cause these niggas wanna bring me down. Put your face in the dirt like 4th down. Niggas want test, but we don't never fail.